Slike su tu kao dokaz. Današnji prevejani reality igrači bili su nekada reality žutokljunci. Dalila i Dejan Dragović trenutno su glavne zvezde realitija Zadruga 5. Oni su ušli zajedno kao zaljubljeni par, a potom je došlo do kraha braka kada su pokrenuli papire za razvod. Pre reality oni su imali savršen zajednički život, barem kako su ga predstavljali na društvenim mrežama. Oni su započeli svoj biznis i otvorili salon lepote u Bijeljini, od kog su fino zarađivali. Ipak posle nekog vremena došlo je vreme da se rastanu od njega. Dalila je donela odluku da ga preseli u Sarajevo. Ovako smo počeli u Bijeljini, ovako i završavamo. Došlo vreme da se rastajemo. Odlazimo iz Bijeljine sa najlepšim uspomena i idemo da ih nižemo u Sarajevu. Saopštila je vlasnica, zatim rekla da prostor moraju da vrate u prvobitno stanje pre nego što iz njega i izađu. Ona je kidala tapete sa prozora i cepala svoju sliku. Skidanje reklame, tačnije folije, jer Pametnjaković je uništio sve. Ne ide da se lokal ostavlja u ovakvom stanju, napisala je Dragojevićka.